Lunse po Dr. Bhupen Hajarika indeng kripli karliarni di Pualong Takachiki Modun. Daithor Yong Sport Club atumpen Arnisia Perman volleyball kapatu kajepate misenpen kapachunpon. Rong Pirbialong BJP kang dangamay kang ni. The Indigenous People Front of Tripura Mati IPF tiatumpen Tripura lenaphan kachisong Japan si sai kedeng pontu. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajero kardom non birta thanje bangsa mi ujang terangpi non arju ikha birtang tompe. Nong nam kachetangklong lunsepo Dr. Bhupen Hajarika indeng kripli karli arni asamangkang pi alongta kachiki modo na sonsi Karbi Longri Administrative atumpen paturpi ponsi diphu kasa patwa klamalongta kachiki modon. Ada por phai kri isiapor lunsepo karlitang Dr. Bhupen Hajarika phan chikimo ponsi milur kaipon. La sopi Karbi Longri DC nerola phang chupi japonsi mei pangchingpon. La soka chikimo pon ameyalong aluhiaman pen Karbi Longri Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidyasing Ingleng KAEC Chairman Raju Diso EMs Mrs. Lapen kaprek man pen kedua tumta cetong. Aluhia tumpen lunsepo karlitang Dr. Bhupen Hajarika akayalamu thanponsi mesen pen pachunpon. আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাৰতৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত তেখেতে আজি অসমত প্ৰত্যেক জিলাত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা বিজেপিৰ জনপ্ৰিয় গায়ক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মৃত্যুদেৱক আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু আমাৰ জিলা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তেখেতৰ লগত লগ লাগি আমি কাছা ষ্টেডিয়ামত কাছা খেলপথাৰৰ ইয়াত তেখেতৰ মৃত্যু দিনত আমি উদযাপন কৰিছো আৰু তেখেতক বিধি আত্মা যাতে চিৰদিন শান্তি হয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে আমি গানের জৰিয়তে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেলেগ স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ইয়াত আহিছে সকলো দল সংগঠনবিলাক ইয়াত একেলগে আমি ইয়াত অৱগত কৰিছো লগতে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত স্থানীয় ৰাইজ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আহি তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছো আৰু তেখেতক বিধি আত্মা চিৰদিনৰ শান্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আমিও সিদ্ধান্ত লৈছো যিটো নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আমি আখৰে পালন কৰিছো Daithor Yong Sport Club atumpen cepatur piponalong EM Richard Togbi cerabdonsi upper daihuri menhanserong patwa klamalong Arnisia Permanaphan volleyball kapatu padopon angdung gitialong golaghat pen bokajana tumpensi patuponlo golaghat atum ke thek muchoda jok angdung gitita cepahay pondello Laso volleyball kapatu ponalong aluhiaman pen radasai klembangphu Mohendro Lekthi Rajesh Rongpi lapen kaprek man pen kedua tumta chetongdun Laso volleyball kapatu pon along EM Richard Togbi kacherabdun thegapot Daithor Yong Sport Club atumpen EM Richard Togbi aphan kachuru pajirpon Non gewangji MLA kilikahot Karbi Anglong along non kachari bom BJP atum opposition party aphan ke parempar e prajya phan pu bor iponsi Karbi Anglong angkang prek jam hawaralong arni wangsi BJP mass joining ame kangni chimit me pin anlo Lason si phai kuni ni phai pho arnita borjan MEC constituency ke parlo rongpir bialong BJP mass joining ame padopon Laso BJP mass joining ameyalong Congress lapen EPHLC pen pangrumpet pen bang pharu pho atum BJP along chepaogdun Aluhiaman pen KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidyasing Ingleng KAEC Chairman Raju Diso EMs Mrs. lapen BJP along klembang phubang phiatum chetongdu Borjan MEC constituency pen Congress asongjapo Jameson Ronghang lapen Arya Sanghwatum bang krip ho lapen EPHLC party atum pen pangrumpet pen bang pharu pho aradatum BJP along nang chepa ogdun pusi KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachinipon elected
Congress pen ke hayon chairman Jameson Rongang vice chairman pen members mata me bangrep ho dak BJP party lo na join lo pen PSLC Congress pen bang horok ho bang ku ang pijo pijo PSLC la pen Congress ang GOC BJP party la ke dekha Phaikuni ni Phaipo Arni West Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency ke parlo Bothol Su PS APHLC abitungatum phirang kiamai kangni social media long kachethang inot angpong intikathar bang Bothol Su PS along pen APHLC atumpen KAEC CEM Dr Tuliram Ronghang along anpongsi BJP along kachepa okdun pen tangka kichuhang dampu bonta angpong intikathar along kidunatum APHLC a party amunit kali kachikrong tapatum pusi Bothol Su PS APHLC meipu hetsing rong pharpen lamklar pipon Bothol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Buk pesalong teklong lo inut ang pong tikathar ko amunit thanda ni tum ichini ko na munit lo ni sita labang so amuni labang sidak Bothol so amen hoiben CM Tuliram Ronghang along tangka chuhangdam jiaphan alang tum haladak thanam lo lasinili tumalong alis do alang tum patumi ke joining dam ko alis lasinili nang thanto James England EPHLC pen pusipulo lasi alang bangke presiden tu sadak cikrong lo lapen sika kram sapi ke vice president tu salang tum madak than lo lapen members Anita Ronghangki Malin Ronghangki Rina Rongkharpi Sandi Purapi Kangbura Ingki Arhang Teron, Basapi Teron Pi, Longsi Im Teron, Arulet Terang, Klarbe, Basapi Patorpi, Rugasen Teron, Kasang Ingleng, Kasang Ingleng Puibo, Lapen members Arodu Tulang, Detson Hansi, mungkin la paan pen bangke bela para pusi tu hapan nang nili tum cini donde la sila analis ang bong pen bang kritok dak tum list bonai la sila so list ang bong pen ke Bothol so along ke amen ki do ke la James England la ta Bothol so PS munit lo non ke ta kiwang ni munit lo la se aprang bang ke chengsi la dak Bothol so EPHLC mi committee form fiangko alang tum sinang form baprang MP election na prang sita MP election nang le pupu ke alang bang si resign de lo amas nili phansi la bang so atu bang nang te la sinon senior ni an sita me nirisi la so president atu bang ke do bomla sika kram sapi vice president la bang ke sika kram sapi alang li la ke inut EPHLC members takali lake ke damtang ta BJP amunit lasi arodo tulang la inu tulang bang thomamen ke klang lo Bothol so munit puwai phia sita EPHLC along members tum kali la pe inu tulang arole terang la bang ke voter lisan ta vela ya lasi la soteng pulonte ang politika thar la ke inu kacho bai thek amunit lasi la bangke lason pulon te CM Tulirama phansi kachong thuidam lo lake poisa kachang dam phansi claim chon lo alang tum ningje lo EPHLC duplicate da tumke BJP dong sinang jonun bom lo ani wang si ke wang lo palang tum ningje lo lake ahok lo duplicate da tum si ke jonun lo ani wang da lason si ke jonun lo sita premier ni si ladak ke Bothol so apuling along ke EPHLC pen ke kaprek a political party long ke inuta donde lang non premier ni ansita la ansi do thebla la pen ke wang jilang arni kusida me la dakke EPHLC si highway ji la pen ke dam tang MP election hosita me nili tum si hailo hala so ke hai pen daro nili tum non la MLA election hot bang ke la anso si nili tum ke dak EPHLC pen ke sepa hai pon la son ke claim bang ke nili tum Bothol so PS APHLC hoi pen project he la pen alang li phani litum strongly condemn lo la pen ke wang jilang ani kusita me badu amuni sita me la son Bothol so arada phan pharlo kacho jor amuni tum han ke nili tum sodak pen inside jin la si la so teng lo pulonde ke dam tang an pusita me
la ang politika thar hoi pen ke halada ke duplicate APHLC pon po halada ke la son si BJP members a hui ke pon po hamane ke jon tangamune phan se pon po la se halada ke puthot pa jon nam thu po la son men se alang mangi tangka adalar ke claim lo pusi nili tum ke dak mane chini lo Tripura Longri mati Tripura State along ta kichi ki bia swatum aphai ki ong munaka jok Tripura Longri along ki du inglong so khayatum ki du ke dam aphana ki sum chetong nang koklo inglong so khayatum along le phelang chirai lap tanglo inglong so khayatum amethang alongri along amasi kichi ki bi atum along aber du nang koklo la so ki sum ka chechakun AC Tripura Longri mati Tripura State along amasi Greater Tripraland mati hemprek chehang thunang koklo Laso Hemprek Aparman, the indigenous people front of Tripura Mati IPFT asong atungpen arjiding pluipen nang chisong bom vang bomlo. Lasida Greater Tripraland aputha kachesong ponthu Japan matijong ni phai pho arni Tripura Longtroksi district along mai ingi pon pupusi IPFT tiripi kongchun bang sevapon de Burma pen pachinipon. Pinya Abirta lansi kang tonlo Kardom.